Raida sayatei Bangladeshi rokno hasteo Bwrwi tongo. Kebangma yakton khlainai dalal rok. Tei kebang rang ajiwibo tonglayo. Selarok Raida sayatei Bangladeshi rokno hasteo Bwrwi Thani yakton khlaithani. Shukangma haikeno tabok Bwrwi rok bahaino dalal girio ongkhri Raida sayatei Bangladeshi rokno Bwrwi Thani chubawi tongo. Aboni bagai salbrum Bangladeshi rok Raida sayatei Bwrwi tongfaimani koktuma kasawo tei Romjakkha koktuma bahaino kasai fayo. Abahaino koktuma kasai faika. Raida sayatei hasteo painai Bangladeshi Khorokthamno tei Bishalgor Amchio tongnai Raida sayatei borok yaktun khlainai Bwrwi Khoroksa Romjakkha Amtalio Thanani police bai. Koktumao saimankha laitangjak sangrongshalo sarik jorabo goenda shaka police ni chaitok mungbai Amtalio Thanani police rok Thanagana bypass lahar kotoro naka point Bangladeshi Khorokhthamno Romjakkha tei Romjakkha Bishalgor Amchio tongnai Raida sayatei borok yaktun khlainai Bwrwi tawot Khoroksa osalo jotoi Khorokbrwi no Romjakkha Amtalio Thanani police tei borokno romai tubukha thanao Bishalgor Amchio tongnai Firoza Khatun mungui Raida sayatei borok yaktun khlainai tawot bo Raida sayatei Bangladeshi rokno hasteo Bwrwi Thani chubai tongo Raida sayatei hasteo Bwrwi tongo bini chaitok mungbai no Bangladesh tongnai Chanmia Umar Bishi Dokchi Momata Khatun Rina Khatun Samungni bagai Dilio Thana hanai Raida sayatei hasteo haplaimani borok yaktun khlainai tawot Firoza Khatunni chaitok mungbai Fiaba Amtalio bypass laharo Agartala railway station thangi tongma jorawano goenda shaka police ni chaitok mungbai Romjakkha borok tei romilaika Amtalio Thanani police sangrong salo Romjaknai Khorokbrwi ni bumugui mamla yachagai naharka Amtalio Thanani police fasalo Romjaknai rokno Dorbanogo tisajaknai hinibo shaka Amtalio Thanani police o salo koktuma thumnani bwskango phaiui Amtalio Thanani second officer Milan Kanti saikhnarkha Romjaknai Khorokbrwi rokno Dorbanogo tisajaknai tei borongni bumugui krak kerongni bisingtei mamla bo yachagai naharjakha বাংলাদেশে কাজ নাই কি কাজ করবেন ইন্ডিয়াতে কি কাজ ঠিক করছিলেন যে করবেন দিল্লিতে এর আগে কেউ গেছে আপনাদের এখানে কেউ ইন্ডিয়াতে গেছে না আপনার নাম কি বাংলাদেশ কোন জায়গাতে আমাদের গতকালকে বিকালবেলা ঢাকা চেকিংয়ের সময় আমরা তিনজন বাংলাদেশিকে অ্যারেস্ট করি এবং তাদের সাথে একজন ইন্ডিয়ান সাউথকে অ্যারেস্ট করি তারা ইন্ডিয়াতে এসেছিল কাজের উদ্দেশ্যে ঠিক আছে তারা বিভিন্ন কোম্পানিতে গিয়ে কাজ করবে খুব কোথায় কোন জায়গায় কাজ করবে আমরা ওদের ইন্টারভিউশনে জানতে পারলাম ওরা বাংলাদেশ থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে কাজের সন্ধান যে সহযোগিতা করছিল তিমুদ্রায় থাকে ওনার বাড়ি বিশালগড় ফিরোজা খাতুন ওনাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং টাকার লেনদেন কিছু হয়েছে এদের মধ্যে কাউরের সঙ্গে এই ধরনের কোনো কিছু আমরা পাইনি Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantari multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.